si Northeast Karbi Life kilang aradan pan nili hin pen kardom pajirik lo kardom nili men sami merlin indi After Karbi from pen, nili tum news channel hin pen kai ke ta frek jaga kedam peta tang na ni ke ban kan pipo stami, mason thak thak si pinile thot stami nili nali tum homas pan na ban pilong pik lo, lo pinile tum ke berang do raja ladak kothara lo. matipung Arboretum Cum Crop Center Phala, langkung habe so nili nita, matipung di forum supelong ladak sidoik lo pensi selection pinile talo ladak koblo, KMDS pen cepat la cepi penke, ponsi Karbi Anglong hoitu Moms pili Dancing tanang dun Star tahai, season 5 la pen masih lahai stami, Karbi Anglong Kids non abang Dancing so Star platform nang litum season kiki 3 pen pinile adopsi, ladak si alang paduponik lo litum stami alang litum Pinyarani kek, laki ahormus stami cepat lang rada lo. tum ka chong hong prong Nasi mentu si ninga grand ropik lo, finale na kilik po pili plutang te lakuson nang pinyarani litum, hello grand finale pili tum Karbi dakar Anglong biang lo Moms Dancing farman, Star season 5 declare halam ki standam thek, lo plutang la te penke, laki kecipadu paitum ke ki kan thek, kachipati mati la sojo, sabi maritum ke kan kachipati nilinali tum phan, ahok lo tori sabi organizer, mar plutang te doa na tum phan hemle sami, kilang nang ninga choji som la ben pokali suri suri jong kachuru si il ke pajirik lo, thek do plutang la te penke, iltum talent pini do labang plutang so te grand ilitum finale, chipaklang nangji athema amai, pinang anamunitum kamathang dar kupon, nasi talent nili mate hinten, kethek alam do paro lo, plotang te penan supu mate bir jume hangsi, piso en lo mate pini ichor labang chiri so lo plotang grand te finale, halabang so amai talent bangke, mate kethek bin abang kupon niklo pusi, nali kangto tum nang mate no ja por katu lo pusi kali, কথা de ti dak same katong do an, lapuson kali dia pun litum pun jong bang si ke talent mani, do mate tekno, kethek dolo labang so kethek do amai plotang te kupon lo litum pusi, kachi nili patu pandak nang lo ji niklo. mate chipaklang khletet nang je phan kali litum chipaklang nang po lason taxi klim sumara tum stami luka charlie long tek ping nangji laswalong ilitum extra Thank you curriculum so much, sir, activities for mate kapre declaring the kapre competition open. chipati Now long I'd like stami to chipati do request nang po jong si our tum chipati do no respected plotang members te of the itum House to ilitum take a place experience once tami long again. po Palihin lapen sami ilitum talent po hormu ke competitors just a ilitum met men ilitum kachi la chini de ji pai lapson kali purut ilitum ilitum labang mong so sa talent tup kachi ni ige ji phan la mate identify ilitum je phan plotang te kaduga ilitum mechini lo kapre kan kapre kadakin sa mening handpick sa kami competition ng stami chipati aprangan do ng nang po kibar tum just chipati do so lo plotang te katira ilitum konon laki atelen chakla opima ilitum konon do la chipang sinang tek lihin inong po pensami lang ito lasi mapan piniladak e Karbi bining Anglong ikan bebek Moms Dancing hegjiu Star kan season alang do 5 kan lapen chetani na Karbi hanji Anglong pasiti Kids ito Dancing Star la tapo man pon lo litum la si malum so por pen lo te litum organizers tum hansa mi chingki Pinilada ponji phan bori pon po moms lapen ladak pina chipati lapen dun kids participants atum phan sta dance mi chingki ponji competition phan bori final pon round. Circuit of our very own choreographer of our district Karbi Anglong. So thanking all the judges for having joined us tonight. Lapen ke labang so alun ke produce lake ake hi Francis Hansi alang like labang so organizing committee secretary talon nasi labang solo non el kachinghon honorable EM sir ke hai madhuram lekte lapen ke el kachinghon man ke do ake hai pi sabina terok bilang itu arden pensik kupon lo panong there po alun ili tumalong lung si post damedo lasi el kachinghon organizing committee pan alang itu mapan man ke do po pen kartoji pan si chuning velo lapen ke pini labang so ke kan kachipati long penang ana muluk na chitong do Jutang Kiri actors Team pendanglok Atena is a team all the way singers from pendanglok lapen Longkamuka. piniladak pinang an The guest team tum sa mina is chikong na chitong originally dundo led by lapen non iltum chigi chithan pon po lake autonomous Madam council long Pachi Purompi em apan si non iltum chigi pon po sir prang si nangli pan iltum Northeast Karbi Life hin pen kardom na pajirik lo tangte sir nangli piniladak ke kan kachipati long nangdun penangli son nangni chani juma Ninga ropik lo, ate laso adim ke thik pi ke chengsi ke matha pon abang phutum phan abang se ke chengsi ni abang ke kachuro pajir kangtum ate tum ipai tum lo mate mom sa tum lo hadi alang litum da kethe ka foto sida che focus lo ke der tilo Kami pini lason adim giting di mate platform giting di bangke la ipai tu kami alang itu kita ke hok kita cepat lang lo ate lagi kopilo puita itu misi reason regional level lo lake all asam itu tetap kado kasi daw itu Karbi Anglong lo ya seben itu Karbi Anglong lo
Ipai atum kalang itu kita ke sana pakai cepat anglong lo. Kasih itu laso saya kita ikut ke pon. Kasih organizer atau mandili dan apa kacau pajeri lo. Awesome. Okay, so dear viewers, now I have the participants in today's dance competition. So I would like them to give a short introduction. So please kindly give your short introduction. What is your name and where are you from? My name is Shraddha Terangpi and I'm from Bukujam Stepping Stone Dance Academy. Okay. Can you tell your name and where are you from? My name is Lina Ray. Okay, thank you. Next. My name is Hinriwan Baby. I'm from Bukajam. Thank you. My name is Anisha Kashyap. Thank you. My name is Punama. I live in Matipur. My name is Kabra Thapa. I'm from Bukajam. Thank you. Tangke, piniladak nang lito ma nang chipati dun pen ko son lo. Ning araw pikang Experience ki uson lo. Bisa na? Tangke pini lang tum kopya dance lo ke paklang konji ke kopya ki kan lo. Ha? Pini kopya ki kan lo nang tum pini chipaklang konji ke hip hop. hip hop. Thank you. Thank you. Okay, ngonil tum long do piniladak Karbi Anglong Dancing Star long kachipati abang pig lo. Lesi aprang si nang lipan notice Karbi life hin pen kardom na pajerik lo kardom. Tangte nang li labang so kekan ahin nang li mentupen si kekan ikcheng lo. Nili ke primary schooling hut penta kan bom teachers day parents day panoy class college hutta la fresher angke pini la teachers day son hut do mati naso hutta chipati dun dun ning mane lahai ke kan dun ning hang o jal amasi non bangke mane non ni after marriage sita mane lahai chipati dun mane ni ning hang o jal amar lahai huye mane non bangke opportunity dolo nama lahai hui sifatnya nita arjulong pen mane nita ekdom ningarong six nangkan cepati dun lo mane thik uneng long dun uneng phani kali hai ning karong pen nangka cepati choro lo tangti nangli nang hem asor dum pen support bang kosonik lani nili hem munit sita support o mane kan dun lahai ge mane life long ki do very mane mumu sita memory do po mane chilang no po fancy mane angke toy don jalo mane lahai ke jat ka mane problem hobi choro lo tangte pini labang so kachipati long nang li contestant number 1 ik lo. none lada ke second contestant number All the best. thank you Okay, so dear viewers, I have a very attractive looking kids with me. They are the participants of today's Karbi Anglong Dance Kids Season 3. So, in which language will I ask you, Hindi or English? Hindi. Okay. तो आप बताइए आज का डांस पार्टिसिपेट करके आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. तो आप लोग क्या डांस करने वाले हैं आज? South Indian. ओके. सो आपके ग्रुप में कितना लोग हैं? 6. तो आप लोग कहाँ से हैं? Where are you from? Ifu itself. Okay, very nice. Thank you so much and all the best. Thank you. Shout out to Hemani from the team. Well, thank you so much. Now I request our congratulations. Let's give it up for Rita Hansepi, first runners-up of Karbi Anglong Dancing Star Season 5. Angbong ano yun angbong ano yung angbong Thank you so much. Congratulations once again, Rita. Congratulations. And a check to Tina AKP. She's given Karbi Poho bouquet, trophy or certificate. Congratulations, Julika.
कोई साथ में आ जाओ भाई, इतना सारा चीज कैसे ले जाएगी बीबी? ना बहनी दे तो Bad Girls Crew. congratulations, Swag Girls Crew. They are the second runners-up of the Karbi Anglong Dancing Star. I request the honor of giving the second runners-up prize. The of the team who will do the honor of trophy, the check, and a bouquet. Congratulations, everyone. Totang de non nili lapu alang li tum organizers pilata Karbi Anglong Moms Dancing Star Season 5 lapen Karbi Anglong Kids Dancing Star Season 3 alang li tum hel organizers la sil tum thiek pen chingki chi than ponji phan bori kon ko tante sir abrang sinali tum phan li tum North East Karbi life hin pen cardom na paje tiklo cardom tante ke chingsi nali tum phan kar juji pang lapu hello pinilata participants ladak moms category lang participants bang paniklo Choro lo, labu sana karjupan. Pinia bangke angdung kiti lo Karbi Anglong Mom Dancing Start lasi pinia bangke mom satu bangke kaduk we bang koi pini bang koi cepati lo final long bangke lain lo si pinia bangke mesen pen chun ponji si ning chithi pon lo tangte la clip sumar category lang bang panik tong finalist keleg lo de pola dakta di tum bang koi si ka select pon lasi non bang koi cepati pon bom lo tang tinang adun thu karduji punili tuma mem phanse arju ponik po lasi mem jongsi pinila da ka Karbi Anglong mom sa tum jongsi hai lo pro tang tinang litum angsong kepali jiphan mate non bang ke district lo pot nang litum la state level long an kepali jiphan nang litum ko pinika chi sik lo puson doik ma Oh, jongsi alang tum ladak pini nang kele don finalist sa tumaphan an mate ke damtang at tumaphan sta menili tum alang tumaphan la esona bang alang ni tum han don lo jongsi alang ni tum ladak Karbi Anglong chot kali achar aka helota le don nang ji pu mathalo pulote dak hide that pen do enjoy nang ni la penili tum tam alang ni tumaphan ke rap don ji aphan sta menili tum atowar do season 1 of ke haya tum sta me did super moms dance india dance along anta menili tum ne di pen si dun din rap pet lo rasila non pining ke hai tum phan si tam yalang tum yong si dun je ning hang lo pulote non 2025 ta dance diwani long ta moms me chipate long la pen ke ajat long sa me chipate long do jong se lang tum ke thek do lo pulote pe tum han ta no hok chipate long did super moms ta puchot kadi la se lang tum yong si dun je ning hang hemben support do pulote jisik iknon nili tum ki dun haladakan kapali dun je phan bor ipi dun ko nili hin pen chorolo tangte pu walang li sar mele non chingki chi than ji phan bori pon lo tangte sir pini labangso nang litum organize KMDS nang litum kopya kemang pen si labangso event nang litum organize iklo Lapang so kibang kan iltum hak kecil kan iltum laso mangga patek cing ningkan hoprang kan iltum laso kecing ba itu dulu iltum Karbi Anglong ta itu mapai itu manta lapusono abba kapre kapre ka khai tum sona pai tum sen patu joy nang ni he malong pa chu joy nang ni kitun ke dang lo akam lapu kali kapre kapre non son kilun ke kan banda itun pir the aprang aprang on the ku mata si lapang so itum as a sign ning bilon itum choroiklo ahoklo ilitum jongsi ke thekdo plotang te ilitum hala youth sahut achole tum chipaklang la puson kali ilitum si ke thekdo talent do plotang te ilitum sadara take sarmar bangbe sapimarang be okorjang bangbe risumar bangbe na penosumar bangbe jong silitum ke thekdo plotang te ilitum chipaklang nang